2023 is a year of favor. That God's favor will come upon your life, will come upon your family, will come upon your situation in the mighty and the most powerful name of Jesus. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. I declare God's favor over my life, my family, my ministry, and all that pertain me. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you And give you peace. Amen. Amen. I declare that I am the Father's child. Therefore, I shall not lack any good things. His providential favor is upon my life. I stand out because I am anointed. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. I am honored and chosen by my Father. Today, I shall receive special treatment and special consideration from people wherever I go, because God's exceptional favor is at work on my behalf. I will receive answers to my prayers and the prayers of others because God favors me. I declare a full restoration of everything the devil has stolen from me. I receive great favor today in Jesus' name. I give you thanks,
my God, for the favor for my lifetime. I receive great favor today in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Saya Andra pernah kesini gelotu. Hallelujah. Kalau ketemu main namanya ni baka vina kena sokalo. Takale ni singa vina kaniko asureti kianta mendanduri wata matanga. Nama takale ni singa vina kaniko buki matanga we kwa. Kikungori asamu baka mbula we kwa. Baka Andra we kwa nama takale ni singa vina kaniko. Kachi kunandini nona wasai na sami. Wasendo na rauli masanga vulu. Tikina ono. Me waka vina ka wechova na kake dengan asa dengurau. Haleluya. Iko ke ya undur tiku na matakale ni kuah. Si tiku weekend daru na dengan nimbula. Ramen daru me waka vina katakana kalo na matakale ni singa vina kani kuah. Ento mantanonda waka sau vina kalo levu na matakale ni singa vina kani kuah. Henda tamata ningau nango kali weekenda na karisito. Isama tu na uata. Where ni kalo henda tamata ningau nango kali weekenda na karisito ni sama tu na uata hena where ni kalo tu like mai kali kochisu tu like mai katuku na tu hena
Minomuni, nomuni narukobi, minomuni nga, koni dederendina, minomuni, kemamidua, Kemuni, nomuni na langi-langi, nomuni na langi-langi, nomuni na harukomi, nomuni nga, koni dederendina. Hallelujah.
Langi-langi na yata muni. Langi-langi na yata muni coba. Rakobi. Labeti. Koni baka dere na ne mani klo. Pinaka baka lebu turanga. Sanga talen indu dere may na yata muni na ne mami klo. Mami lang may ni kuat turanga me ke mami baka turanga tagi kemuni ke mami baka liudi kemuni. Sanga talen indu turanga na klo tau bata tagi kemuni na ne mami klo. Kalau saba na kalau bagay ukuku na kalau bagay serau. Sanga nindu ay aliw may bay kemuni na sanga talangan nindu na tarabi kemuni may. Kemuni say kemuni nga. Mami lang may ni kuat turanga me ke mami baka binabila ka tagi kemuni na bay kataw da ko ni sa kaba. Waya dortigo na ni mami mula na bay singa saoti. Ena singa na ilay ke mami baka binabila ka tagi kemuni na klo. Ena bay kau ni sa barok takaw titu. Membaleti ke mami andu dua. Ne mami bubale na singa nai kena be singa ni mataka mami baka bina katagi kemuni kina na klo na singa nai dalang mantanga mai labas tale mantana tomonda baka dere na klo hokata rasata kaya lama kondorobo shikiri alama mamonde binaka lebu na tamay ke mami binaka lebu turanga chisu. Haleluya. Haleluya. Taka jati na matan ya londa dalakot matanga may nandua na ngauna ni nonda mas samati na ya londa. Buana klo ni dalakot tingo may na nonda baka na numati ko na panuo Europe na singa dai. Sa tingo gori na nonda ulutanga na screen rawan inda umani pata matanga dalakot may inda masulaka na panuo Europe na singa dai. Na Melaka may nanrekeni alonda, na masulakan ta kerebo na klo na nona bebuke, na singa binangani kuwa. Ta masu todo ko, kereme na masu singa binangani kuwa. Turanga ke mami masulaka na banuo Europe, na singa dai. Mami baka binakata na klo, na bulan ni beli utaki, talangase na bulan ni italainia, awatalanga kina na bulan ni randi ni talangase, na umbose na singa binangani kuwa turanga. Binawale mo na klo ng bulan ni beli utaki, binawale mo ng bulan ni beli ngarabi, binawale mo na klo na kadidere, o ni kadibatiyo kina, nanon bulan ng bulan ni matamubale, na singa binangandenay, ng bulan talanganin na italatala, waisya na ituku, ay na Midland, mami lamboran ng bulan ni randi ni italatala sulu, na singa binangani kuwa, bulan talanganin na italatala biliame, may Scottlandi, awatalangan kina ng bulan ni randini, bulan talanganin, na insista kosita wala malua nga binakanggoa na na benga rabiti ko may burasala sa may Brussels na singa dai binawale mo na klo na non bulan indoy mata mo wale binawale mo na klo mamimasu ni kanina baka sinitira na klo na kaukawa baka sinitira na klo na buku baka lomalangi ko lang may bike mo ni na mami turanga binawale mo na turanga na daga mana binawale mo na ibaka takila binawale mo na daga kabeba kuramu itaki na muria tigo na non bulan ni benga rabi binakabalew na tamay kay mami na tutukun donu tutukun ni awa binabalew na belu muti babat ko bagay kamera saraga batakai tigo na turanga na banuara benga rabi kina na balew na kloni kali na kautirani na tamatan donu turanga erasamati na banua ni benga rabi tigo kina merawan ni bagayadori kapagabatukan na taki na beita tanra na raibotu ni saraga tigo na klo membalata na laman ni banua benga rabi kina binakabale mo na klo kaya mamisam masula ka talanga na singa na inday turanga na divine favor na nomunibay to taki na klo na banua o Europe na ngauna ni tatamusuki na klo na kena tibaki na iwasi lalay na cell groups turanga mamila beta bay kemuni bay talebi na klo na waliku kay Islandi ba talanga kina kay Burasala sa may Brussels na klo binabale mo na tamata o ni na kautiramay na tamata tiwawaira na kila tiwawaira na kene walawale o ira meratoko na nagagaka na klo turanga na bakay soli kapag talanga kina bakay labo mamisa masula ka na klo na singa binakadede malata kay mami kila go na kata tugitukin na uto ni naman imbula na turanga kaya na kau na kospeli na kanalay tebaki na sornite ni mata ni tuni klo na non rambula na banua
o Europe. Pinabalevu na ibure-bure na klo na tama-tamang gosa. Pinabalevu na klo na kana ang ravitigo na dhaka ni lotu na klo ena banua o Europe ena singa dendai kena be singa ni mataka. Pinabalevu na klo ke mamasulakan na dhaka mana. Pinabalevu na iba takila-kila. Pinabalevu na dhaka be iba kurambuitaki onis na serakatigo na ni mami turanga. Ve koya tawi mate mena yado na mbula. Ve koya turanga be suki mena yado na be sereki. Ve koya bambo mbula taki na klo mena bangalala taki. Ve koya malubalumu mena bakal kuwa taki. Ve koya engalili mena baka taunde taki. Ve ranangan raba na klo me kalambote na vanua ni non rabinga rabi. Ena baka bisinisi turanga me tokona. Na nomoni daka ena vanua o Europe. Pinakabalevu na klo kima mi masulang talanga na be baka mbula taki. Na be baka yan rati baka yalo na klo. Merawa ni raida turanga. Na dadaka turanga ni amailia tamatakina na lubemu ni o Jesu Kristo ena banua ya turanga ena singa dai kena be singa ni mata ke mami masulaka na klo na songo-songolotu e Europe taudoko bila balevu na yabu ena yabu takikina na klo na mbula ni non rabangan bauti Jesu non rabangan bauti kemuni kena non rabangan bauta na dadaka ni yalo tamu e toso ena banua ya turanga kau tamai na be bangan bula taki kau tamai na kagambote kau tamai na talawe kau tamai na buo winaka kau tamai na butuniau kau tamai na klo na yalo merabale sui kina nomani matani tu me tumbu na matani tu ni klo me bagalala yo eli me bagasina iti turanga na mbula tamundu sa loma langi e mai vera na leo ni vanua o Europe e na singa nei dai bina bale usara turanga ke mami baka bina takke maniti ho e na ngona bina kango dalawa mata mai davingo mamanda na non dei soni masu e na baka bina ni kuwa me balata na vanua Europe. Haleluya. Turanga ke mami baka bina takke ke mani na singa bina nei dai mami sadingo manane mami soni masu me balata na vanua Europe na klo e na singa nei dai ni na baka yadori me baka kina me baka saranga na kake mami baka mbauti ke mani kina e na mami umani batati ko baka songo tu baka koso viti ke bura ke mami sa baka mbauti ke mani o Europe me nei Jesu e na singa nei dai ke na be singa ni mataka mami du baka masu ko baka bina ka da moroti ko be ke mani na klo na ke na tosti ko na programo ini mami venga rabata ke mani na singa nei dai singa ni ngule da talanga 6 bulan ni mami beli utaki bulan ni talanga se apa talanga kina 6 bulan ni randini na banua rosa venga rabiti ko na sala ya da batiko na banua erotiko kina na singa nei dai na bale na be marroi na be baka runguti ena sala muri roti wa baka talanga kina bulan ni randini ni titi bulan talanga ni mei bina bale na klo ke mami sa baka bina ta ke mami ninde na klo maleta no muni be marroi no muni be tangomaki saya la tagitu ni na murira o erna no muni tamata waroro tagitiko na da muni Jesu ne mami turanga ne mami bunin bulan dina en tua maunga amen lulu manda be ko turtu ya samu kira-kira ni tarata le nanda tambe ena singa binanga nindai nakana bukunga ni tiko ni beli utake na nanda tu lomani vale lebungo sa tarana ngonongo meu kinda baki kenda ya dua sara ena mataka ni singa binanga nindai ni bula-bula binaka ni rere binaka ni mata binaka mai ena singa binanga ni kuar sa kinda baki tiko na nanda tu waseni korto dosar waseni koro namba 2 me adosar ne waseni koro na namba wasanga bulu gabitu airana kene liu kena beli utaki na sel ena singa ni kuar ba talenga kina na nanda tumbulo tu na isongo tu mai tobata ena singa dai da ambito bata mandanga na linganda da pekinda bagi tingo mandanga ena singa binanga ni kuar nita kanina ndo na lotu binaka ena na mai indua bata tiko kina ena singa binanga dai da ambito bata mandanga na linganda kita bagi retiko irna wakanda rabarong tiko mai ena be seviti ena be sai buru-bura ke mamisa kita bagi community ko na be kani ena singa binanga ni kuar na talin nanda turanga Jesu Kristo ka na nita katiko ni nanduan na ngauna binaka ninda lao tiko mai ninda baka na numati ko na banua lewo Europe ena singa binaka ni kuar sa kira sartiko na kena biuta ketiko mai na nonda ituba ena lomani madawa menda rawani raida ka kilati ko na banua menda tiko kina na be singa yang dua na banua ta benga rawi kina na lomani madawa satu na matanda
Ni sambula binaka, na itukutuku me kadhiwaki me baleta na nonda vingaravi e na loma ni madhawango. Na singa moniti e da sawe waka ungeti me da sema vata e na nonda lolo waka isong lotu ki na nonda masu waka mata bubale e na ono na kaloko e na akavi. E na wuki lulu e na vitu na kaloko e na akavi, na nonda sota waka sel e na nonda viwasi ni koro. Ongo me baleta tiko nga na nonda tumberi waka yalo e na loma ni madhawa. Kendua na nomu ni waka tataro me baleta indua na cell fellowship ngai reidi indua virto na taltala senga se vilju taki e na viwasi. Enda sakirei me da waka utamai na nonda online cell report e na vi madhawa. Ongo e na vi wuke e na kena ndikebi tiko na nonda tumbu waka isong lotu. Na nonda masu waka isong lotu e na waka edhoritiko e na World Harvest Center Auditorium e na mataka ni singa waka rawai mai na ono kina vitu na kaloko. Na wasi ni kore na vingarabi tiko e na singa tambu mayongo na zones tinika 5, tinika 1, tinika vitu kena tinika 8. Ongo e baleta tiko nga na nonda waka rau e na lotu na singa tambu. E ngona vinaka menta mai te waka kina na nonda ngauna e na kena waka rotaki na nonda bali ni sokalo. Singa tambu e na madha maingo na nonda ngauna ni lotu. Lotu waka babalangi e na walu na kaloko e na mataka, na lotu na wekanda na India e na walu talanga na kaloko e na Harvest Plaza, na lotu waka viti e na vema manitini, ke na lotu na rantambu ngone e na 5 na kaloko e na akavi. Me nonda wata na kalu ngata ke na ganga e na madhawa e na sawa waka na mata ni kinongo. Nakai o tiko talengango e vida na nonda tu lewe ni lotu era na mbimbi tiko era bitu taletinga na nonda tu mata saongo merango letia ni valangi na kreatif mana na bulane berada pate rina kama na ngolitiko ina kwa mena le na ndua na ngolitiko pada ka ni Selandi apa talenga kina na bulane Caroline na ngolitiko bakabuli nangole tiko i Australia ke pakai tiko talenga na singa binang dai rawani dapat kabina kata tiko boleh tanda niku na mission Sunday ngonga na bali lutu randa utala tiko kino erna non tanda ko lutu akila tiko ni rawla tiko na rona non tu itokani na singa binang niku na lako bangang gito na lako talenga bakabuli lako bakadaka lako talitinga mele wanda tiko na tiko binaka na banua erau leibeng garabikina. Kira-kira ni ndoto matanga mai na linganda na singa binakan dindai masula kira tiko. Haleluya. Turanga ke mami wakatan portiko na non rombula na bulan ni pate wakatalenga kina na bulan ni Caroline na singa binakan ni kuwa. Ke mami kilango na banua erandau mai wakata-kata tagikina na banua erandau mai wakarara matakina sa vingomi kina nandina ke nararama ni nomuni bosa sala ke i wakaya dorisara na non rombula sa solitiu kina na buku na kilakana ya lomatua salai tatantolan-tolan talenga mai kina matani katumba na banua merangoleani kina kibanua tani na balebu na bulan ni pate na nangoleani ni Selandia wakatalenga kina bulan ni Caroline nangolitiko i Australia na balebu na kalu na ilako-lakongo sengani lako-lako lenga pakataka sengani lako-lako lenga pakabuli sabe kau tigongo na kalu na matani tu nambandua sa kau batakai tiko na kalu na surnitei ko rawa bulida rawa thingoma ena tigo ni lotungo na kena lako na kena lai tebaki na surnitei ngo kina non rambula o ira kevenga ena takosoba na non rambula vina wale na kalu ni na yado kina elewe bunga mera yado mera mai vekilai wata kena kalu karamai kilata lenga kina na sala nandina wata kena bunimbula ni rawanga na tamundu nimbula ena rawan dua ngabe chisu Bina kabale na kalo ke mamisa masu bagai sung lotu ke mamisa seragati na kalo na beba kalunga taki ena non rombula na belu muti turanga merona lago batakaya na daga mana na iba kila na daga beba kurumbu taki aba talenga kina na be marroi na be tango makina kalo lago mai be kemani lago tiko na kalo na marroi na banoni daga wa talenga kina na kalo na bulan Caroline bula bagabuli bina kabale na buku kilaka yalo matua loma kasa turanga kina non rombula rua na singini kuwa kena ya dava na klo na ngauna na leoti kina na bengarabi na rolesu tale mai na mai tukuni ala takitale na klo na balin lotungo na daga beba kurambu itaki oni bayanga takina na non rombula bina bale usar na klo na ngono bina kango bina bale na nomuni lama ke mamisa serekati na klo
Na bosa ni beba kalungataki kinambula nei pate abakatalinga kinambula nei Caroline ena singa bina nei nai. Warorota kitiko ne damuni Jisu ne mami turanga ne mami bunimbulandina en dua maunga. Amen. Amen. Awak susu tata le madana kalu na singa bina nei nai. Na kame bakangani na dunia tigo ni kuah na Singatambu ya bakana numi tigo kina na benua o Europe sana baru sarwa menda raida na ai tuku na bitu maya na screen nanda sarwa tigo na daga ni kalu sa yado tigo na benua rambaileu ke na bengara bisa wadur tigo mai kia tal ini abata kira tuni tal abata lenga kina na bitu tigo taleso sala indola bitu kina na daga ni kalu. Ni nau titingo ya artu sana abarita katali tingo artu na itambangone ndua na meke baka matana na matangani singa ninai. Enda sa kinda vaki na Singatambu ni kaulotu Europe. Ni kua enda na vaka ndikeva na vanua o Europe. Endua na vanua sinaitu ena vei matangali tovo vaka vanua. O Europe na ikaono ni vanua levu ndondua ena vuoli ku kei vurabura. Ka kovuta 2% ni vanua. Kare lewena vitu nandrau vasanga vulu kaono po indiva na milioni na tamata. Na vanua ve vaku rambuitaki, vaka sakiti ne Europe, ado mai na ve ulu ni vanua. Kauta kina ve asana malumu ena Scandinavia, kayado kina ve mbaravi ena Mediterranean. Tiko Europe 5 na mata nitu, gain rotini ena wani tovo vaka vanua, I vosa kena vaka rauni mbula senga ni wili kirawa. Na vei mata ni tu ya andua, ena vanuango tiko na kenra talano vaka sakiti, karavutu ni au sarakina. Na ua ni kosipeli kateke vuta umanda mai Europe, si via na ronan rau na yambaki sa oti, esa lesu talitiko, kena kauko wou ni yalo tambu ni kalo. Ni kua na ua ni kaulotu ongo, esa kauta mai na vei vaka ungeti, kena vei sao mai viti, ka lesu ki Europe. Kasa vaka ungeti ira, na tamata vaka mbauta, merawasea na kosipeli kena nonra itiko-tiko. Na isema ni wewe kani kena dhaka vata ni Christian Mission Fellowship International, kena Global Church Network, kuni taka na vei sao, na tumbu kena toso ni dhaka ni kalu. Na veito kaniongo sa rao kina vuana nonda itala-talangase, Reverend Suliasi Kurulo, me vakatetea kina nambuka wanga ni dhaka ni kalu. Kena kiana vuna utakitiko na itukutuku vinaka ichisu karisito. Ena vanua levu o Rusia, Suwiteni, Paranise, Chamani, Netherlandi, kena matinitu o Englandi. Ena ambaki rono ndolu rosanga vulkarua, amai vakatiko rikina ona itala-talangase ini ya rokobosa. Mesa mai tala-talangase veli utaki, ena vuku ni venga ravi ena vanua levu o Europe. Na vuovi naka ni veli utaki kena venga ravi, vakatakilai ena non rau mai tambaki, me rau itala-tala o waise ena ituku, kei viliame lendua. Na non rau mai tambaki ena venga ravi vaka itala-tala, vakatakila ni tumbu, kena toso levu nikalo, ena vuku ni venga ravi ni CMFI Europe. Misa kinda makira rambatiko ena mission Sunday go ena buku na continent o Europe. Nakapakalebu na bima sulaki, bebe kawani ndondo medo buka yang kasi ndondua. Baka ni binakalebu na mta kolombula, ena ivengo isulia, mbula be kero baka biotini, kera kete na kima ibingara kwa toke, ena UK CMFI. Baka ni binakalebu na mta presidenti, tal-talang kasi sulia iskurlo kena marama na utila, rendin tal-talang kasi mere kurlo. Binakasakapakalebu, betala ivege relenglan, kamuri ke mami tuai, mambimbi kero baka biotini, ke kima mikenda na bingara butu mani UK CMFI, na covering anointing, koya koti keme malako to kim saraba, na thaka mane na kapakina nakalo. Santo na katale ndo kabinaka, ni datale ewe baka binaka, ndo ni lako yanga, ibe baka lutat. Na ito bingara beke, ito reida ni ndo na kambimbi na masu, ya baka sudu mana isong sukolotu,
Ni kito ndo daka na maso na be matakalay singa moniti na ulako ay na buka lolo batike na buka rombuka na kabo to kay na mas na lima na koloko kinaona na koloko ndo daka na be yo na koloko na buka rombuka me to tinikoro na bawlem lako to na mas so kay do lako to na mas war na marama rin tambangone mas war na ngone na be ministries era tu na ngon no do mas Tumundo mas bata ni daka na soto bata do ba ungay ti meramasu baka bubali sakani to na ngauna me sakani ramasu na be bubale kena budo di tutukina sa ando na kabina kaninda level ndo na songo lotu do mas ko abni bina kata wale bu be ba ungay te do daka kena no sa daka ba sartinga na masu na ni to le lotu ke pasa te tukani na toso ni kalo na be bono eso mai Scotland mai Welesi na bakaki na England sa tega me mbota ito gani in Northern Ireland kito sa mga pinakabalim isa tega me low rate ko na koko ni masu ni daga ko na sala ni be bakalututaki kama to ni evangelism kito mga pinakabalim ikeni sa lakot ko na be bakalutaki na state ministry lakot ko na be bakalutaki na sales ni rasa toso tigani na zone bagatay ko kanto naka marota gini lowrai na structure sa ambito to may nakalo kambito may buwana nonday liw kara dambe bata na beliw tagi na kani sereki may nakaroto kay na structure na system kaya buka to kay na strategy ambito bata may nakalo na cell na zone ala ko na songo lotu baka raw taka na kanan ronro na ngandre kena kata na kama ni baka lotan do talaga nakakito Rada tiko kaya nito network. Kati kaya nasona isongo tu ne wabalani. Tiko kaya kakito sa tiko may kito tarayani na nonrabula pero ito kaya ni bunongo. Klani sa irungo na muna kauta na loto may kenta isang talago may ke wabini binabalib network kaya na kaya pakandinin yan nito sa tiko doon ng balabu na sponsor may kiraw kakiro wabini binakabalib na ngaw na totoo at kakakin na klong. Yan ang sa mga data na tiginan, network, ni sa tuira, era sa turaw ito na kaya semaka na biyo kanya na nung da iliwliw. Mga pinipinakabalew na sala ni Beba Katise Pelitas, kito Raida, ni nabuli at nakato na bingaw na ber na sulong si ministry ber na ngone, nakabakin na ber na high teens, ber na youth, lako tukin na nabi pakatisi pelita na nabi ngauna nabi porkarang pinaka pero taray kin nabi madaw kay pinaka kin hindi laka ito nabi madaw sa tigin non rambula sa durumira ka sa wabni pinaka ni sa lako ni katuli ang bagi sa bakay matatamay na sala nabi pakatisi pelita kasi tega mo may baganda o tagtayin biran mangone kabaki nabi ko yung kasin bundua na itukutuko pinaka non rapaganda ito non rapagabauta kaya non sa ngayon may durumira kabato kay na nona tikin indo na bubale pinaka meado mera mayanga talaga nona baka nga tay ka bukalong tigre kolo mera ni rabwande utagani meira no toka ni kerna lokana era tubata keira wabili pinaka buwalebu nakabot ko na projects na lumani ron ang baki na project lem kito sangate ko kito register sarawaya wabili pinaka buwalebu nung libi maslat sa project tarawa kito sa sangate ko kito mga sanggara endo na buno ni nito sa kalobata me rao ni lebo ni Minnesota bukate kiba mi na lebo ngauna kito tos tungo ay nakabato kay Zoom nakato na technology na kinabanga taga binaka sa tumutukin na nalog tumutukin na bingaran kito binakata meron ni yalo me tiko na buno ni songo ni bata kasani to take de tiko ya kito sa gambauta ni sana tiko kinananda mas bata tano taka may na lebo ni breakthrough sa basika tiko yan nito sa sikabote ni nila na nito sa ngati kami kito tara Europe kila ni kito tingo UK based tingo na karoni city level Birmingham sa toso tingo na bingara ben lo mahingi lang ito dok kito sa kami kito tara Europe kito kila ni sa tiko na bunua sa bingara mo ito mikina manda president ko ya sa sikiwa tuya kito mi kito ta kamera na ito ita kung na kito mo binibinak na nakawat ko rin daw talema no da wali bola liu Sarap mga raw tani pinakatumay. Uy ko bato ko ito na kinabos wale na career missionary. Uray da nindua tiko na zani ba usala ko.
Baka ibi baka bulung-bulung tak ber career missionary berni ya bola tini talan sa ti ko ke ber kelati ko ere sa ni zaka baka wali tiba wira era missionary ti ko ke ana ko ni betale mai ni ko kau sa maro balebu ndara rodo mata bale leka na ituku binaka buta kata-kata mai ako sita bola malu ti ko na mantin to Belgium na capital city of Brussels ako sita. Praise the Lord. Vambula tikani bikimni todo kana singi bunaka ni kuwa na yata taleni ngoni turanga ko Yesu Kristo. Endonga na tukuna laka na waseti ko bikianda na singi ni kuwa kabakarita kini bikasa bakatar tukuna kaloe na bono salesio me kinongo bakatalanga kina bikasa bakatar tukana nongumbula. Obi waseti tukani ngoi Brussels na ndono bono Europe ka ngwali maikina na ronondo lorsinga bulkarua dono makati ko nangon ni batambatai ke. Endona bisa ulewa tareya o bakabimbini baklani kautia umena kaloa ndona bono mata o bolikina mata o na kana kakana na ndraki ni bola mata o na ndraki kama imbitia o ndona bono baklaki na bisau se shift o bakuni bina kata na kaloa ni ada na tosongo e bina na mitinga kinoko na bisau na yadonga ia na sanga ni bisu takana na kali kina no kumbula na bisau bakarita kini tumbu ya na bela beti tingana kloke na ndo tala bono ni bepa karota ke weekenda. Wabaklani wakaisuluti ke ona kloe na ndo na yalo ni dondo o. Yalo ni solikavo. Yalo ni ngandreba mi onde ni nana bosa. Yalo ngandreba mi tutaka na reibot ni songo-songolote na kena sanga itinga. Me ada na beba kalotu taki kena beba kararam taki bura-bura. Saya ada mi wasia na binakani kloe so ki mem taka bata. Kapakatal kina berna leoni tamater sama kere leoni bono tu yang matin tongo seata na beka baka babalang na refugees. Aunque reda ni ra ya lo ra sar nindo na biya bibu ke ani na nguni salata banga na numi merani sotabi kina no rangangandri na bono sarangango senge wase kina berna binaka ni kalo. Amelewa na ndo na song ni bibu ke sena charity kakema minda utomba luavo kime wase na kakana ke sotal na ya lalai. Berna leoni bono rambulo tena be tauni eke. Na songko sange mendo na ngoni sala ndala bona kalome rauni wasikin na bosa wasitala kinon lala mo berna leoni bono eke. Ame sutawe ndona biotini karo sama tarato kan ndona robali baka deba en ndona rukuni buni ka bolak to kana bono tikena. Main no mandona singa me besu ko vera me bakani ya andra ki batati kana ngona ya. Oh, pami binakataka na kalonia ni abeso tabi na non rombola na may namatay ni singa o lebisi ko kiniberaw niya besar na singa sarao kinindo non rawali kito abaka bibatok nga na rukuni bunikaw na laman rawali baka deba na biyaka bikebe wabinata na kalonia mayado mendo na singa mero asulimbola talang akin Nioti na nonro salimbula ulesu ibali na singa ya utumba lestel tipi ibali santo na kana marau lako batike na lulu ni alongo usangai katuranga na marau kina bakademo bakila na singa ni kuwa o sanga tani bina katendo na kailele mekina au ngandreba muni nangai bakai kuritaka kabakale weke na nakubola kina bibuno ibaka utioti kina kalo dona bosan do dabute ni yada ni sana bimatini tubo Oya turang o labet na muni tambo na unongo. Awangole na ando na matintu. Kakito manilebisu ka nando na valen daw pakatamboy mo ng rabal ni maso. Yara sa niluto pa Kristo. O duriani sa tarig may biyaw na bunong wala sarti kumikin na mani pakamadalta ka ng wala may biti. Karto kireo sar miulutak na maso na lumandun ni wala ya. Sang talibing ba serer na along kumiyo masuta. Lukati ko natin ang kalong niya bakani kilati ko nandindi so kalo rati ko na laman ni balo ya o manitikin dur sa muka saya pala tinalong umulang at namatang iliyon doon na sir ako saan kailangan na yan matambulita kiyaw natuturin naman yung matang ko sa nitang kerawan sa kilato na sir raw ni kalo na laman ni balo kayo tinamaso may mata daki sarang gusto ni mata na tamata kaya mintan di patati ko na sinaya. Sibeti ko na rosa nga wala na tamata randan dito naman ni wala. Orado sa baniwan ni matanggo na fulong kay kahit turang nawan ni matanggo sa ite nindo nakawak ang tumubul o narakawa na bunonggo.
O bambo tani sandoni tosto sovosa to se kende tiki nala tambu na bakatau tu tina monongo. Kende manda yalondina na nona takavaka. Yalondina na solika. Yalondina na nonta tura vita tu na reivo tumbaleta ko ngaya tiki vuna. Na tinia talang abi kende na ilakulakongo. Doni tiki ni wala tambu yang boleh o levo ya na koroni da wasi lima. Katuk na was ni keloni da sa tamatabak bulai. Don mesela weekend na laloma Kristo. Akalo e kaloni veo kani. Ya sama ti kendo kwe. Don me non dai tavio kenda. Me dan ni nona vosa ver no tamati kedenga. Me rao ni ran na mai semati talanga na veo kani ki Kristo. E sember ni no kungole mai ndona vosa awase veo me talani kalo. Bako tongo na kalo. E na pakai ngata kana vika divi ni mati ditu namba rua. Neto soya kina na takapakani mati ditu namba dua. Ya saranga na kasa takaptik na kalo na bunongo. Wakatalanga kina bebuna be kauti kina be yao. Kena na tamata vambauta. Yo kanta via reda na linga ni kalo me toso. Sanda don mende saata ukala na vambauta. Kanda tiki chia vandondo nga me na viso tavi. Kabi pakarota ki wikenda na ila kola pongo. Wakalusi tiko na kalo na sinibuna ni kona langi e vere. Me nona tiko nga. Wakalanga tiki anda na kalo naka. Daroon tiga na kabo tokai na tukuni alo momona may buandona marama kwa talay mai na boli bolo kay sala muri ko tumay na kabo tokai na covering anonji na belu mute be marroy may be na belu tak ka yalo dilo tokai no na garaba na kalo na ngona tongua ka tei ko ya na kabo tokai rebo tuni songo lotu indua na dani be garabi indua talay ko me na kalo Eroni na kamo ko na katu balele na katolo kina. Ni toto wata na kasa na kamte ko na bise mura na mura ko bauta dona taro bila ka taro ngotiko o sermaya. Ena nona nderi ndokulu. Nona bana na to kate ko na kamo to kai samaria daulo ma kai taro ngotu wango na lo kamu ko. Na ba ikoroni na kamo kina. Ko abili bila ko le. Na singa ndai me dona singa tabu bina ka ni misu Sunday. Não dá para não mudar o nome na continente levo Europe. Não vale o nome de mais lagi. Não muni viva kalomati na tulo. Ni boa de toma. Ni mai wakaroudhava na ripote leka ni vengaravi e na wase ni vura ko Europe. E mbimbi na nonda wakatara na kena kauna kwa sipeli chisu karisito veira erase alitu. Me abu tu ni ka e tatukikina na yalonda. Vinaka wakalevu na nomu wakatulewa taka motiki ni reibotu. E nei wakatau oti ni ngaunango ni nonra wakumbulai na yalo. Meralesu vei chisu karisito. Wakambimbi e na kena tokoni na nonra mbula na linga ni vengaravi e na vanua o Europe. E na nonda mbula ni masu kena solika. Menda tomana tiko nga na nonda wakayado kawata. Me toso katete na nonda wakambauta. Nui kena loloma. Me adoba ni takosovi na ilati kedenga ka me veisau na mbula. Meravingomi chisu. E non rekalou kai wakambula. Ai sea ono walo. Au sangai rongoda talenga na ndomo ni kalou. Nisa tukuna. O dei me utala. O dei me lako e na vukui keitou. Au ngai tukuna. O eau ongo ni tala iau. O Europe e nei chisu. Let's go. 1, 2,
cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. You reign. You reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. That's all. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. Oh, how can I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it inside? I gotta praise the Lord, oh my soul. Nakanda kami na binata kabali una itukutuku anda rai dapat tiko membelata na wasini bono levo Europe. Awatalang akin na nakena maker may warita katiko weekend irana nondongoni. Yo Europe ngan rebatuna nonda masu ngan rebatale tunga na nonda tanga. Au na madosau tio wasiatu kina na walele na malakai na wasiatu luna tikinewa luko tikuni tio kina na isingana bata kei nei manrali taro tiu kina na kalau dosa mbuta kodiau ngai wasitu ngana bola ni malakai go wasitu na ruani wasiwasi kone wasiwasi leilai wasiwasi leilai kone katini nei wasiwasi lebu ya na diwa nei katini da baka binabina ka nandina ni rawani bebu ketu kinabe kana kalau ninda sanga menda baka mauta kana bulan ni nonda na nonda rawani ndinata na beka baka lungata kenda kina na kalau na nona biuta enalinganda ninda reda tiko na bosango nandina da buto chisu na choni baru sa bulu kapati ni bola tambur ngoleu ayalo na kalau ersabia lutua mera lutu bakayalo kabaka indina ena same tinika rua na tikinendu angona ngauna ni tebita mai bakan dinan taka kinoko ya nanono saraida nan dinango sa seabu sa yaliani ngai dabuta tiko ko indona bosa turanga coba ni atale mandana bi bakan bulai sa oti oira na tamata lutundina saya litalenga oira na tamata lomandina ni nda kila ni nda bosa na vakasama ni au na nonda solika wana klo ko sa ambiuta na klo na kene itubutua ngai mbiuta kinoko ya na nona baka tobole kenda walenga baleta na kato do ko tuna rugni mata ni singa go senga nindo na kai nonda ena na tau do ko na klo o ka ngai baka tobole walenga na nonda itutu baka ndau ni au ko ne wase wase leilai ko ne katini me baka tobole kenda walenga kina na nonda itutu baka ndau ni au enda ndau ni obinaka senda ndau ni au da o koya senga ni bosa bakale busar ko na
kone wasi lebu. Ia ninda sa reida ni mai ibanga madalatale tungo chisu ena luke na wasi tini kono na tikine etini gai tuna tio bango chisu reida ke bakando sandi na kalilai dona gai indina talenga ena kai lebu. Iranga itu kuno ko ke bakando sa senga mandanga nindondonu ena kalailengo. O ke mundo na senga talenga nindondonu ena kalebungo. Na kaibia katigo na kaloya ni o sandu donu nga o sandina nga na kalelengo ne katini o na ngai rawa nindina ena viwa ne katini ko na kalebu. Da rodo taltinga ne bola tambo ya katigo bango. Na nona bakalunga tataki na yau ko e lebu mai na viwa ni katini e baka tautaki na no mun dinata walanga na doni katini na no mun dinata na doni katini no mun sereka e na linga ni klau ko ya na ngai baka tautaki kina na no na baka sama taki kina no na baka lunga tataki na viwa ni katini ko ya e sulebi kanda na klau menda baka tule wakina mena bebu ke be kanda na klau na singa ndai be kanda na leni songo lotu be ke munina ba rongo ti mai. Dan dinata walanga na kalalai kalebuya ena ngai bakalonga takana klu weekenda ni kuanda na solitalitinga na soli ni mission au nanuma meu na osatalanga bakalanga ngo na kona na dinata tinga na dinango na kalalai ertu lago mertu ngai bina kata mertu mai bakato le chisu to taramenda soli bakata ba beisisa gai tu nga bango chisu do sule man tamai biao endo na sende ti ngori no mundo tanga do sule man tamai biao gai bareta ka ko na mata ivengo se nang kabo kai vengo tongai tu no se ke na ya vai ve arto sangai tu ngori na mata isisa kabo kai sisa uri talenga na ve sisa gai tu no bango chisu sule nga ve sisa na kasa ni sisa sule wana klo na kasa no na klo me sule wana klo na ka enona na klu tapi ko manda kwenda mi diga samu tuno soli ngabu na klu na kando do no menona na klu ke ni ba rati ko mi utini ya na bosongo maleta ni ku talenga na singa tambu ni na soli membaletira o irana no tanda u kaulotu baka sama takana kando tuno tal kasi na kena baka peritania ni tarungi bango me spell takamando koya na mission. Respel takana mission kay vidalati ko na MISSION. Kay tuno ko senga senga nindo nungori. Na mission na kena spelling go MONEY money. Kaya kami na bito bakabiti spell takamanda na posong go na kaulotu. Kaya kanda na kaya na KAULAOTAU. Na tukuni bango senga idala. Yan na taman na kena spelling na kaulotu. La a va o nailabo kabe konda metiga samu nailabo e kaukina na lotu. Okay, tingini bolo tambunga meu bina kata meu baka barakina ni kuwa nimbera ninda soli ena luke na wase walu tikine ndua melaki adava na tikine etolu e baka madala takikina na kenri talano ira e baka la takirichisu maina teboro na be tobi mate to doko e tobirani o chisu e baka la tak Wambulaira. Erto da butitigo kina erto lele busara na marama. E vida na marama erto da butitigo kina. O meri na leoni makitala. Koengo ko adurumi alo belatu. Vitu na teboro adurumi ko tu. Kabe konta bitigo samu abitu. Tarun kamanda vide ti ngori. Okay. Ya e vitu ko bangalata kikino o meri. Ngai katala tingo ni bolo tambor tu lebi da talenga na marama erto tigo eka o Susana o Choana. Mata kena lebu tale esenga ni bolai na dan rekia. Tale bia una tikine tolu. Na kena baka peritania tukuni tio bango. Na ngau na rasa baka mbulai kina. Gai lako mai na non rava kasa mango. Oira mera tokona. Na mbula ni nona benga rabi na turango chisu. E na kena baka peritania tukuni tio bango. And they support Jesus financially. Ya ndo na kena ibang dewa. And when they were set free and they gave their own money, they gave their own money to support Jesus and his disciples.
Orto mission ritigo chisu. Mission ritigo orto na letini karua. Na kangarto nanu mango. O kenda tau na inaki ni nonda to pangambulai. To sa pangambulai oti. Ni sapa kalunga tekento na klau. Na katawana na tanga. Menda tu tara. To sapat taki Jesus. To sapat taki rato. Na lewetini karua. Haleluya. Waka susumanda buana klu. Asa senga tale ninga indu ana ibaka madala lasula sukoe la ko wabu kitungo. Menda kuani baka dalaikina. O kenda menda solia na kame sapotakin. O tisu menda ngai lubini kalau bataki koya. Senga dibina kata na nonda ilabu. Yorto nei naki ni nonda tu baka mulai. Menda tu sapotaki tisu wataki rato na tisepeli. Ena kena kauti wana ko speli. O litia menda nga nangauna nei Paula quando nei suloka. O polita kia, mendong kay lako, mali sapot na kikina, na dhaka, di kalu. Berenda masu, tara na linga na konta betiga sa mukawa, na inakin nung daru bang mulai, mendaru sapot na dhaka di kalu. Kyo kilani on daw machipas takati ko na solika, na buku ni dhaka di kalu. Ni kuwa masa full stop na bamu, stand still, dhaka na dhaka, ni boso di kalu. Dado ko somba na masu, mami sapa ka binabinakataki kemuni na kalu, na singa binakandinay. Binabale mo na klo na kaya napakaunggit na loy kima minambulan ni solika. Binabale mo na klo na bulan ni tete na padre tingin singin din ni bakalong atak. Linga pa kaya andua. Dondo linga na klo era toko na numuni na kadaka. Warorota kineda mo ni Chisu ni mami turanga ni mami bunin bulan dina endua bawa. Amen. Langat iubi kaya endua na share.
Lesu mai ve Chisu. Ya na kai kadibi kanda kina na klo. Dalawa yani merobali suime na tamata ve Chisu Kristo. Ndu mandam tabaka susau. Takan dindai na marutakan inda mai tigo tale na nduan na singatambu. Mentabaka na numakina na dakadakan ni kulutu. Ka ulutangan ng bandua tiko ni nonda Raivotu. Raivotu salibi kanda na klo. Taratu ni kona burura. Sa CV andun raw na matintu. Da sa tatara ni kina na kain da sulia gina nondala ko saranga mendalay bunutaka. Na itugo-tugo binaka. Kaya na matakan din tayo binatang biwabili natin ikan da tiko. Nabuko konda tiyo na nonda iluliu, kaya ito nang kasin loto nonda, semati bata tiko kan dondo bata tiko. Nalomo bata tiko na bakang bauta. Menda rakaba na rakadaka, kadibi kanda kina na kalo. Raibotu salibi kanda na kalo. Raibotu bagay tamera, inda kilain, andina ni Raibotu. Kana kalo be apa kuki. Vola, me matalelevu me rawili kan ronro sarnat mata. Kau sawilika me didi. Ngoni lago ni didi nda lago tio kina. Siranda nan dambe nda na mode tiko nda wele tiko. Da marau taga tiko na indambe nda me indambe kene balolotu. Kai tiko mbimbi. Silebe kenda na kalowen dona Raivotu menda didi. Tunabia toga samu didi tiko. Da anda tio. Da sengani tombale. Da sengani raitu wa wanda tiko. Voltambe kabe kenda nindo sa wilikan ronro. Ndo didi. Ngona ngona menda sa didi kina wakau kaua. Tani bola tambe baka mibita kabe kendo rawaraga na kalau. Rawaraga choba era na wakau kaua takitale. Era na didi tiko. Era na sengani oda. Rabuka taga baka tambara baka ikeli. Na Raivotu e wakanda vuka tiko. Pakatakan ikeli nda raida sombu. Kakedera tuera. Singan indo na Raivotu enda ubi imbiu sombu. Raivotu kede silia na kalau. Labeti kenda gina ndon na baka tangen deni mbula. Labeti kenda gina bura-bura baka yalo. Nona bura-bura na kalau. Kameran nda raida na bura-bura na rai maikina na kalau. Kilain, ioti tiunggo tol sombu baka tata na mbaki. May nabanua e singan indo e kilaya tibu maikina. Apakah lu tuma kina na kalau na Raivotu ngo? Non rembulan tematan di kalau. Da bawa benda-benda kataka. Taka indai sandal lelebu. Sandal boleh kan milioni na lewen ibu walengo. Biti bata kan navesa ibura-bura. Sa nrete kanda mai. Kau kawan Raivotu ngo. Kaya da menda mai didi bata kina. Me doba na yoti-yoti. Ni au e baka rautaka na kalau be kende bura-bura. Ni berna singa na rai mai kina ko koya. Koya ko mimbi kina turanga na marama. Dan daw lago mena singa tambu bango. Do baka numi kina daka ni kauloti men do baka na numi. E na buko nanda baka mulai men kila. Ngona nonda itabi. Tabi todo ko ni tamata sama baka mbauti tisu. Ya menda dakaba na daka dango. Kabe ko to sa mo kadibo iko mo dakaba na daka ni kaulutu. Dan wili kana nonda lesoni en Roma rona tini bo tambu na wale bagam ton worship team do mandra bo so vera ton mai bagai tabi tigo weekend na matakan dindai Roma na wasen dua tini ka ono kabatalenga kina na dakadaka kena wase tini ka tulu wili ka to mandara dakadaka kena wase tini ka tulu tol somblo ko walu gina tol somblo ka diwan itiki ngo ne baka madala ni Paula me baka madala tago koya na bimbi ni kospeli sa nei tuku-tuku e sulebe kanda mendala ibunutak ko ngo muni kila na beyo kani ni sabuno tagi be kemuni na baka mbokodi ni balbalda e na bukuna ngo e na buku ichisu e na bukuna talanga sabakan donui ko ira kedanga rasabakan bauta na kakerenga kuni sa senga ni bagan donu rawakina e na ibunau ni Mosese
Ka koe ongo kei tau vuna o takatiko. Koe ongo sambo koda nei valabalada. O koe talangango, sai ado kina vikenda na vei vagandonui. The forgiveness of our sins and the justification of our lives to be accepted in the presence of Almighty God. It's a message that we preach. Ki tua me vuna o takawiki muni, iado kina na vei vagambokodi ni valabalada, se me varongo te kina viki muni, na numani valabalada sambogoti. Me varongo te kilanga viki muni, ni sabi vagandoni oti na kalau. Dona kasar lagoti. Vina kati me vagamboti, kadingomi. Roma na gana wasendu ana tingini tiniga ona karuntini botambu. Kabango Paula ni sa senga ni manduataka. Na itugu binaka ke Kristo Chisu. Ni sei koe ongo na kaukaua. Kapi katoka sa ngo na kaukaua ni kalu. Kata lewa ngo ko na kaukaua nda bitalo no takatiku. Ni sei koe ongo na kaukaua ni kalu. Me vagambulei kina goi reandua era sa vagambauta sa liu birna ciu kamuri vikenda na gaimbatin tutani. Ono bosa ni kua vikenda ni ultanga na kaukaua ni kospeli. The power of the gospel. Kaukaua ni tugu vinaka. Enduanga na tugu vinaka. Nei tugu binaka ngo ko tugu ne tigo Paula usama I vuno tagabikim do. Nei tugu binaka ngo e mai tukuni kene bekem do ni sambo kodioti na no mundo I balabalada. Nei tugu binaka ngo e mai tukuni bekem do ranindo kila ni sabagando no ikem do oti na klo. Ngo nei tugu binaka ni ngone turanga go Chisu Kristo. Klan sindo bikenda ndambe tiko lomani balingo kabu wa ni tukutungo. Dangai duruma inda sarongo da tiko na bimbi ni tukutuku binaka. Ia bunga na ngauna da waswasea ni tukutuku binaka. Ia na voltambu e bakang bimbi taka enduanga ni tukutuku binaka. There is only one good news. Apart from this good news is not a good news at all. Itukutuku binaka bikenda. That good news cannot forgive your sin, cannot save your life. That's what distinct this good news from any other good news. Good news we can do a watagaman paisa, $500. Not to your salvation. Good news we can than your masulagna no matoimatonga imbula. But the miracle that heal your sickness cannot save your soul. Sa taurao. Gona tugu binaka e mbaleti Chisu Kristo na nona mate ke na nona tuda ke tale. Ke na nona rai tale mai. Vangatai kina ndona bosa ba krisi endau tutu ya endundua sarana kena bagayang ataki. Baleta ningo ne banga taki kina nirarongoda na tamate ndona itukutuku la yado mandanga mera sa senga talira ninga vingoma na kenandina erombe kanira kabaya ni ukatika ni beke muningo nimbera nindua e mai buno tagabigo na kospeli nimbera ninda sudumai buroburongo mai na polo agi na vagalolo manonda ali tugi ni balbalada ngai ndua mai bagarongo tagabikenda sambo kodioti ni balbalada koe o lenga takatingori. That is a too good to believe news. Pleto kenda nanda mula bagatamata na singa nga enda sa sigalutu kinagina balbalada sambe te kenda nelonda. Ya tama mena were na singa sa sigalutu kina balbalada. Sayalio koea mana nona isera una clue. Kane bola tambo ningai lago mai na kalau kau kaya au sarongodi kemuni ni sa lago mai au sarere
Sarere. Sarai diau ni salu be wale. Yana buna usavuni kina. Samandu atake au. Kaya ba mengo na clue. O veia kaya veiko. Nio salu ba wale. Sarai. Non dambe tigo ni kua. E sengani anga indua me reiviko. Nio takaba na ibalabala. Sengani o tanga ya. O iko tinga. Nelo musana kabe gadala kota kabe tingo. Atiki bu mai be atama. Sampai takino numbula. Sabuni ko koya. Salago mai na be buka me mai buka ikina. Sabuni ko koya. Sabaga sanga ko sotale nan roni kau. Me tambo naga kina na nona lube wale. Kabe ka toka samu. Singa nindo ni sulu era ni tambo naka na nomu ibala balada. Ena mata ni klo. Singa nindo na kabi naka rani da kaba. Me rani baga sulu mikina na nomu lube wale kina nomu reirida. Singa nindo na kanda rani da kaba na mbulungo. Me rawani kautalebi na mbitagi ni nondo mbula. Kwa mbimbi kina. Mentara ni kila ni mbimbi ni tuku-tuku kai tuku paula. O ya wa usanga ni mandu ataka. Sabia kai tiko koya na tone ni nona bosa. Kau koya. E senga tali ni ndua tali na tuku-tuku e tiko. Me rawa ni vagambula na tamata. Serega na tamata. Vangalala taga na tamata. Mai na ivesu ni vei vagambombulo tagi ni tevoro. Ngonga na kene tuku-tuku. Na tuku-tuku binaka. Ke Yesu Kristo. O koya ke tu sabu no taka. Sangkai kabango koya. Nai tugu-tugu binagango. Boleti Yesu Kristo. Ngo sarangana kauko ni klo. This is the power of God to save lives. This is the power of God to heal somebody's sickness. This is the power of God that deliver men out from bondage of sin and wickedness. This is the power of God that take you out from the world of death to the world of life, from the curse to the blessings of God. This is the power. Na kaukau tau thogo ni klu. Na kakilaita ni kina na klu. Na nona baga na nanu na klu. Nona rai na klu. Nona mbula na klu. No nai tobo na klu e o longi tiko e nai tuku-tuku binagango. All of God's power, His omnipotent power, the omniscient reality of God, it's all wrapped up in the good news, the gospel. Yanabuna, it is too good to be true. Just imagine a message that carries that kind of power. When it's preached, it brings salvation to the sinners, heals somebody's sickness, casts the devil out just by preaching this news. Kaya ba ko sa amin? Baleta ni tuku-tuku binak. Nabune tuku-tuku binak kina baleta e na bagambula na lomoyeli. Seregi kenda may na ivesu ni teboro. Seregi kenda may nambula ni nonda tumay na bura-bura ni buto-buto. Mendala ko may ginararama ba kayo kuku. Kau-kau ato thogo ni klo. It's in the gospel. Kabe ka to kasamo. E ame bugoy ko meray no wili ka makuta kan wilbol tambo. Ranyo lay lolo. Bubangara kau-kau. Kabe ka to kasamo. Sindo na kau-kau eti ko kina. Ranyo maso na kenay ngu. Mano meraw na kau-kau sanga. Na kau-kau ni klo. E loka tagitiko e nai tugu-tugu binaga e Yesu Kristo. The power is in the gospel. Prayer is not the power. Prayer is the access to the very mind of God. In the masun dalawayan in the tayambeani kina nona vaga nana nuna klo. Berendali reida na dabe vaga na numa tuna klo. Tangai kautamai ni saya damai ke sengani wuki na kaembito maingo na klo. Nanda lago mendalai masu and a sengani vaga tagilai na kauko ni klo because power is in the word.
Death and life is in the power of the tongue. When what is revealed, translated into words spoken, power is released. Kaya baka sa mataka, na kaukawan ni nonda po sa baka Italia. Baka rarabaki ni nonda kakasi. Baka rarabaki ni baka buli baka ilas. Because power, there's power there. Whether it's evil power or divine power. Na kaukawa keden da binakata. Koe tigo na buru-buru baka yalo. Koe baka adokatu ni kuwa. It's in a message. Any other message make life bondage. The only message that set life free, transform community is the gospel. It's our message. Message that he gave the church. The church is responsible for the salvation of their own community. The Rusa na matani tungo, sentarong ikinurandaw ni politik. Senatarong ikinurandaw ba buli ba kay lasu. En tarong ikin na sungsungulot. Na tarong ibekenda, where is the message? What message are you sharing to the people? Raida, rondiao, ninda na senga ni tukunan na itukutukubin ako, kenda nilalango, era na tumbumay, era nandaw, wakatabulta ka na itukutukub kay lasu, is rife on Facebook. Because the church does not understand her message. This gospel is the most misunderstood message in the church. Because we have changed the good news into prosperity gospel. And that's nonsense. There's no gospel called prosperity gospel. The gospel is only one. It is the gospel of the saving knowledge of Jesus Christ. Let us make that clear from today, in this Mission Sunday. The good news is only the one gospel that we are commanded to preach. It is the message of the Lord Jesus Christ, his saving knowledge, that no one should perish but everyone to come to the knowledge of repentance, and for them to repent and come to Christ. Kabe ko toka samu, na itukutuku bina kaya o chisunga. So minomumasyo sa itukutuku bina kang gori. Ngore na binaka, ni opagambau tatigo na itukutuku bina ko Kristo. Nonda tete ni adon tatamusuk, that's not good news. That's the result of the good news that you believe. Da kuni wakia bata lebu naka. Ni kuwa sama ibaga wale kenda the goody part because I get something. When we come to God, it's not about getting something. It's about living the reality of Christ. It's about being conscious of who this Christ is. None of us sitting in the house, those who are watching around the world, can save our lives. We are wicked. We are devil by physical birth, but we become sons of God the day we believe in Christ. So Christ is the only news. The Holy Spirit came to reveal the news to us about Christ. Christ came to reveal God. The Holy Ghost came to reveal Christ. That's our good news. There's only one good news. There's only one gospel. This gospel has the power. Not just has the power, is the power. Gona kaukawani kalu. Puasa mataka, doon na itugutugo mengay baka sudumabuin doon na tamata. Think about that. Kung lima din ng boleta na kospelingo, na matay. Na kospelingo, baka sudumabuin na tamata. Mendarawata kina ng bulataw mundo. Kabe ka to kasam, kung nakabaka sudumiko na kospelingo. Ibi baka sudumibo. Baka sudumibo na tamata. Hindu ay tubatay Kristo ay sudubo. Siya ba? Salawatan na kamakao, ray da saya dumibo na kakilanga. Kospelingo, ibi baka sudumibo.
Kona kospele rawa kina na mbula tao mundu. Na kambimbi ndondo ni mbulongo. Aya mentarawa ta na mbula tao mundu. Ia na mbulongo wa sini rawa na ndua talaka metin na step penggali adobi. Na mbula tao mundu. Ndio vingoma ngana ituku-tuku binakango o Kristo iko sa mbula tao mundu. Labiling ko sabi kang bautarawa ya. Titagalingam. Kabe ko to samu. Au santi ni bambautan hindi nabi ko. Kenda bambautan ng bulataw mundo. And then sa nga ni Bikasiti. Yeah. I'm coming to you now. I'm coming to your room. Nito sa bambautan ng bulataw mundo. And asang na bosa kundu-kundu. I'm coming now. I'm rocking the boat. Rocking the boat. Dobi na rough ride. Sabi ko ba? Pati ula ko may waitui. Minalendi kaya mindo bondo kini medo na koro. Sa sili tunga na kinitibu medo ba nyokele. Sisili le sumay sisili na pati nga. Inta ba ko binibinakan ni bosa ni Klo. Kwento bi baka slim menta sabasaba. Siapa kata? Ninda kila na bulan na ibagan din no kila na bulan to mundo. Sana o tina complain. Sana o tina bagayulumbale. Sana o tina kana duba. Sana o tina non daw bedira taleso. Sa o tina non daw be branta kinalo manisel pati kina zone. Kung ko tamatabi naka, andaw soli bakalibo. Dito ko na. Kabe ko to sa amin, tamatabi naka tao ko tiko. Kenta sasengan ni tamatabi naka, kenta tamatata tao ko. Bale to kenda na nonda binaka, baka buna na ituku-tuku binaka ngo Kristo. Seba kata na nomu mangosa matau. Talented, gifted. Without Christ, you are a filthy rag. You are a zero. You are a nothing. Your life has no value. When it's placed on the scale of God. And abakana katukuni bekona tui may papiloni. Nyo sambiu na ipagaraw sa sanganindu na kemumbimbi. You are just nothing. Nothing. Now we become somebody. We become something. We are the most valuable precious commodity to God because of this good news that we are talking about. That good news is a person. His name is Jesus Christ. He is the grace of God. He is the love of God demonstrated on the cross. So fact number one of the gospel is new creation or new birth. Kene karua tiko sa ikaw ng bulato mundo. Kene karua, the second fact of the good news or gospel. Hiana no nabibagandono ina clue. The righteousness of God. Lebo weekend struggle tiko na area. Siapa kata ba? Utakaba tiko boka binakanggo merani utamatayalon dundono. Kaya ko to sa misindo na kaudakaba mo yalon dundono kina. Na nomo mangosa matau wana na buya. Yesiya nindo na kangorin on nabagandono ikina. Senga. Nabibagandono isya na no na yalon dundono na kalo. Endo na kanilolo mo may buwan na kalo. It's a gift. It's a gift. Kroni da limbar soblo kondo akabango kwa sasang na tasang kisiya. Saya do ko mesama ibala bala dai na bukunda. Merokin me ado kenda menda sano na ibala bala dundono na kalo. The one who knew no sin was made sin so that we can be made the righteousness of God in Christ Jesus. We are made righteous because of Christ. We are in Christ. We become righteous in the sight of Almighty God. Kapi ko to sam, no sabang bauti ko, ayun tamatay dondonu. Saraw tanalawat ti kumain ng una ni masu, turangaw tamatay vala-vala. Kapi ko to kasam, saraw tan na masu ni tamatamboko.
When you understand eternal life, Christ is eternal life. You are in eternity now. I'll keep on repeating myself every time I preach here until you know it. Kaya nakalu manduan in tanda ulago mai. Bay may wakatu satu na nomu shopping list ni nomu maui. Ray da buwan nakalu. Lago mai ndo may vingoma na bay bagan do nui ni kalu. It's a gift. We don't confess our sin for God to forgive us. He forgiven us already before we even admit that we are sinners. Get that right from the scriptures. Sarau trabaga sama baga lotu sa baga matei kenda. Tangai vava wiri bakana kubuni namu o yo rabababa. Let's go from glory to glory, from faith to faith, strength to strength. That's what the good news does to us. Siapa kata apa? Kaya begitu sama, bakang bau teman dan itu tuku binaka. Oi ko sasudu bau, sanomu nambula tamu dunia saba kambau ta. Oi ko sa tamata yalon dondonu bagataki chisu saranga. 100% righteous. It's a gift. Umitay mo iko tingkoma. Kaya begitu sama, tingkoma ngo kaya bakaw sabati tinggatiko. Tingkoma rawang ngo, meranyong bula. Kaya bakal ngay kenda tunay bako buli makawan ta ambula kenda ngay bulu tumay tangay subo kenda nilala tungo ta sasu tumay lo manilot. Kalebu na kanda rongoda tumay erasangan ibaga ibola tambu. Esangan ibaga chisu. Ealikina na elo tambu ni kalo. But when we learn truth sets free. Truth liberates. The truth is not just a message, it's first a person. That person becomes the message that we carry in the bosom of our heart. That's what we preach to people. We tell people. We announce to the people that He is the Savior of the world. He saved us. He forgiven all of our sins. He remember our sins no more. What else do you need? Kabutosa mata sabu biko. Ni sakao kaya usangule dava. How dare you are? How stupid you are. To remind God of something that He already forgiven, already forgotten. Dalaga may buwan na kalo, balet raidango, renai Israel bango na kinataka bira. En na veyang bakitaw doko, daw durubagan duom Betelev. Ya robo bal na Heron. Tu aberto en Betelev, kena matay serang o Heroni. Me durubagan duan na duan namba kina long kita musaro Roni. Me kaute kinen duan na rani manu. Membaleta na ivala da na Israel. Ya kaute tio koengo, tau manda le ivagan na numo koen na klo, en na vuku ni non rei vala da. That's what we call the atonement of sin. First, he get into the Holy of Holies and remind God of Israel's sin. Trarao. Ya taka lebihan bagi toloko. Vean bagi toloko ni duru roni na rumuya so venga ngai betele memori. Eran daulai vaga na numa na klo karavaga na numira e na non rai tobo da polo rai da. Srangai ka ingo na kenai soro sa kauta tigo mai. Sa kare moni vingoma. Sangare na klo na kena kondisa. Rui kobi tomba. Lako. Ini salah ko man non Betelevo Chisu Kristo. O koya sadambo na bitan baki. Weekenda en ngaunan tatigo kina rua bakata na undulu. E faso ka weekenda sembera ni toya bura sadambo koya. Ngai sudu mai sadamboti. Kay bagarong tako ko ebe Nicotimo no wase tol ni choni tinde go no ni salomanira na kay buro bango na klo sasolia kina na luben ndombo ngasa baga tumbur yo ko nga so li rotal nos tungang go Nicotimo sa damboti ne soro
Sambo kodio tine balbada. Au laga tigo mai ungo mo mai bagreta ko yaunga na kena sala. Ke o baga mbautia wo durugi na bula tau mundo iko mai taronga tiko e rawa baga daba na bula tau mundo. Sudu tali. Fingo mana be baga ndonu ini kalu. Receive eternal life. Receive the righteousness of God. You are accepted into the beloved. You are now adopted into the very family of God. Tu não trabalha só o que é bom botar. O sabe para Deus será bom balado. Eu sei nem que tenho que andar na cabo. I try to explain what is in the cell manual books. Book 1. Assurance of salvation. Siapa kata? Kenapa saya tinggal ngori? Lebih kan dawili ke tu, sesuatu ni kalau apa ko? Eu sou mesmo madal tak tinggal bekenda. That fact about eternal, about the gospel, the good news. Nanona pakat tulewa na Kristo. Puro tolok. The reigning and the dominionship of Christ. Filipai wasiru 3:5 katiko bikanda metiko bikemdo na ibagarau ni alongo kwa satiko bi Kristo Yesu sakautiko sombo kwa na klo ya sa sengi pakai mbuta ko ni sa klo salago sombo ka kautiko pakai nduran daun bingrabi asalago sombo ko me pakai nduran bombula asa taliroro me mate sarana kaubalatai na mate mbedi valoloma ndondua e ado bendona tamata e mbuletigo na mbulongo daga be Yesu kabangoni sao tinakaka dengo sangai baga lebu-lebu ikoy daga na klo sangai baga lebu-lebu na dana e sanga talin do na ada mai loma langi sena ada ibura-bura gena rugi ibura-bura me ngai dedere da ke mena da Yesu oira kada na ada declana beleta makao choba chai rea choba sama sara uru todo na kuilea sa dedere ndo go Yesu Kristo. All those names, they come to an end because he has magnified, exalted the one and only name that is highly exalted in heaven, on the earth, under the earth, in the name of Jesus. The name that is given to us when you call on that name, you are saved, you are set free, you are delivered, you are empowered. Have Jesus. Na puna ni durumi tebro tendo tuno bana ena vai choba sai remo lako sang sari ni piatto so koya iene sa tu ni ngabo ena vai Yesu. We are still mixing up ourselves. Da sarai da ni manna vai Yesu ile buna da bela tamaka onda sabaka mana tiuna kabi ka to sa is obsolete. The one name that is active now and forever is the name of Jesus Christ. That's the name God said by himself, decide by himself to exalt above any other name. You magnified your word. Who is the word? Jesus Christ above all your names. All the name of the Jehovah Jireh or Jehovah Nissi or El Elyon Adonai, they submit to one name, Jesus Christ. That's the highest and the most glorious name that ever we receive. And we are named after that name. In the name of Jesus, sickness is healed. Devils are cast out. Kua sarui mamanda na nonda raita na klu. Pagambimbi kenda salu tu makau mai. Inda sabaga muri-muri tunga sonaka esemberinda durumai. And a raivo tungo and the sabaga bota tuma sonaka. That one has to go. Everything has to be replaced by the truth. His name is Jesus Christ. This is the power. What else can we do? The power is the gospel. And the gospel is about a person. And that person is Jesus Christ. He is God in flesh. Now he is the glorified Christ. He lives in us now. We are member of his body. The immortalized
resurrected, undestructible body, the body of Christ. Yana kamenda na marutaka. Lago pati na clue. Sini bukan bukti tu ndo na ka rawa-rawa, ndo na ka wale, ndo na ka mamanda. This is heavy stuff. Tapi kasama ngo sira ni vingoma, it take faith. Tali weekend na lesungo na lai bimbo tu lebu na ka wasa tingo weekend. Ka berto ko to sa me kunya berto kasin lut. They are your leaders. They need to know better than the members. We have to know our message. We have to know the power. The power is the gospel. Gospel. Riverengo, kung nataka wasitini katulong ngor na kaya deni. Eratum bula saratunga enangarabi matakau ngalay tuna beiro paula raida. Kung ay tugu-tugu ko umay wasitin go be kemuni. Kemuni yoni raida tiyo tungo rin doon ayada buwana kaluwe tawakilay. Unknown God. Au saba ka madala taga be kimun ya ukila na kalu ni kaya tingori. Na kalongo andingi taga ndo na kawata mati bo mebe parama ura na chiu. Na sarang galing bombul tu nilalango may chipit me bandraw lima sama bulamba. Ngai kau tira pa sama bulamba lo malingo tangwa taga me baya ko. Lago may rasa may be Samuel may virando bela wai rasa libia ba tu lumuto saula talendrendre nduri saro tevita ngo sanga tibu me raido ko na rarama lebungo. Sama madala tagarao koe ni na tumbu mai endu o koengo ni na mate na siang ni vudarao. I o koengo, kone kene tuku usa mai tkai tingo bei kemuni, ni o koengo sambo koda o tina i balabala. Reitango, era tu saratunga ena non rapolo ninga rabitevoro, sa bagarongo taki beira, sambo o tina no muni i balabala. Yao ko semberi lotu. Inga i balasa matago kendango, sobe kendango sa lotu tumai, se tolu sanga vulu nembaki se lago tinga mai buana kalo isa automata i vala da o kla na kana kamera lo tambona ngai vala ndo ndo mbega na singa dava rendan reba ka se baka ya ko sona alo ilala i ko sa trai kenta tungango da salotu mai bakam balabu. Ia na balabungan non dalotu, enda dabu kataletunga bakang balabu. Enda senga tunirani semati kenda rawa, nandina rawa. This is as simple as it is written. You don't need a theological certificate to explain this. Just understand the grammar, that's all. Get the grammar right, it's right. He's the one that already forgiven your sin. What else can you say? Sauti. Sini ka ando ba ka to sana mundo ibala dango. Kabe ka ko usa tukure den go be ka kendo sa ba kan bauta nga sana mundo ya. Full stop. That's what grace is. Kabe ka to sa manang karabi kalu rawa-rawa. Kendo na kay baka wala tiko nan tangka baka kay baka wala ikenda tiko. E baka wala ikenda na yalo ni lotu ge na yalo bakayango. It's time to switch on the spiritual. You are a spirit. You are a child of God. Because sabagan donui, sano mo nambula tao mundo. Switch that. Let that light shine in the inside of you. Let your life be conscious about that you are God's son. Kang hindi na be Kristo, hindi na be ko. Siya ba? Kabi ko to sa mo, vinang go me sawang sa switch takin na switch go. Sambalabo na kanang boko tiko mai. Sandambe tay kenda, andambe tay na watindor na lubenda, andambe tagaya. No. We ourselves are lost ourselves within ourselves in our own house. It's time to wake up, maramatay kendo Kristo, because He is the good news. Hallelujah. Na ikavan hindi ng baleta na kospelingo na nondabito ka ni ginelo tambo. Kabango polo me korni da menundo na loloma ni kalo na loloma sabu i Kristo ke na veito ka ni alo tambo.
Redo kendango ena senga sarangan indua na imbale-mbale ni nondambula ke senga ne tamu di kalubi kenda. Without the Holy Spirit in us, Christ is meaningless. Our life as a believer has no meaning. Life too has no meaning, no direction. Kena bambale senga sarangan indua na kananga mendambula tiko. Kenda menda senga nyanga menda surumai. But you are already here. You are precious, highly favored, highly honored. You are crowned with honor and glory because you have a special, specific assignment and task to do to glorify me. Yana kanta may takaba ng bulungo. And dalawa tiko menandoni naki, menda may takaba kina, daga ni turanga, veira, era sembera tungo ni kilana kalo, ke kenda bagai kenda, menda susunga daga dona bubale kau-kaua, dona bubale mbula-mbula, dona bubale belomani, patin lago mo chisu na may kau tena susungulutu, e sento bindu ke sa lugi-lugi. Nabi tokan ni altam, kau chisu na binaga mula kong ke lago may kuango na lago may na may tigo pati kemdo, sangay drumi kemdo, me tigo pati kemdo ka tau mundu, kabi to sam, na altam me tigo biko me tau mundu. Korna nona vale, amate kino chisu. Kaya baka sa batak. Tabuli da men da be wekanin da be tokani batagi koya. Da baka ben nakatagon da ndi bosa na be singa masunya altambu. Siapa kata ba? Kaya baka to sa baka ben nakatagon mo masunya altambu. Vitala no batagi koya. Trava kan mo baka mbauta baka yalo. Yo lago tigo batagi koya. Masikuro saba katolok. Una kurumbu na libuni kauna rani rawata. Libuni baka sama binaka rambamba sigamai. Balai tenin rawi tokani tigo batagi koya. Ukan da sirani sekondingo nta baka bura-bura sekond taraba altam bebaya. Senta durunga mai balot na mai duru minta provinsi sar nta durunga itu mendali baka bura-bura teltu. Lebih kan tempat ya. Kona bune baka rawa ngor fellowship nto kutemen kita to sesanga duru manda. Iwa tu mai be nangona ketengo. Kai baka to sa manda sa duru na bula tao mundu. Kai bua. Toka baka ndo ikeri. Kuni be duru yaki. Beiduru ya gitu nga atau bukan nomu itu yang usama di lakukan tadi pakan dua. Toka pakan dua enam bulan tahun mundu. Tiga pakan dua enam pura-pura ni alun tundonu. Toka pakan dua enam pura-pura ni mbula. Toka pakan dua enam benua sasem kena kau cisu. Tokun tawas tadi beliau. Nindo sadabu kanga do saseni rawat tendo naka. Sama toka main dari singa tolok. Kakek dengan dona kere eneh dangu. Au nataka apa sarai dah? Nelana. Kini kalima, na nona lagodak, que nona listelemai. Na kakabi kendra kospeli. No koya, sa lagodak ngo, sandam betil linga matay tumana, na kay listelemai. Na kanda waraga tingo, siapa kalab? Kabi ko sam, kuno mode, ratiko, masu tiko, vagatawa tiko. Kabi ko sam, bunaw tiko. Kuno wele. Kung may baka bara bikenda. Yan na dapat tabi na bukan kospel ngo. Kabi ko to sa mo iko itiko na numitabi. Rongo diaw na itabi tau doko ni tamata sa may bagambau ti chisu tamata tau doko. Ngase daw robou ngone. Tau doko. Enonda itabi tau doko menda lagoyani menda lai vuno takana itukutungo. Kuone o mandua kuone o rere, vorata na rere, na tamata e via sereki, na kausa solia mai weekenda, na dondonungo menda mai dakava. Deklarati ko na bosoli bitali levu, mareka tiniga ono tiniga lima, ndo lago yani buru-buru todoko, ndo wuna ubeira na tamata kedenga sena kambuli kedenga. Go into all the world and preach to all creatures. Na madhi urusong bulo balu tiniga diwa, ni urusong bulo kabe kenda. Koya mando ngai lago yani buru-buru todoko. Ndo vaka lotu tagira, vaka tisepel tagira. Na bubale kedenga, tamata kedenga, mata kedenga. Punuada baratukina. Vikenda na dagadaka, punomu dagadaka ngorna nomu bura-bura. Bura-bura ni lawa bikem do retigo sana tambani mbula ngora no mundo retigo me koribuli ngora no mundo bekandra tigo na marketplace. That's your world.
preach the gospel there. The world is longing for a message. The only news that has the power, the full capacity of power to save their lives. It's in our message. The message of the church to the lost world. Ngai kabango Paulo be Timothy. Karon Timothy rua tinikan dua kabango rai da Timothy. Oya usama ibagadolati. Enai tabingo me wuno tagana itutungo veira na tamata kelanga. Verke matin tutani. Kabaga toka samu sanu itagi gona kalo. God has committed that trust to us. We have to stand up. We have to pray. We have to reach out. We have to go and preach the gospel to the world that is lost. Hianon de tabi. Hiana bunan da togo na tigi na daga ni kaulutu. Kena singa tambugo. Da sasolioti. So nanga sol ni otingo. So nanga sol ni madongo. And the rakavatigo ya maleta na daba. Ke o sanga ni lago yuko mole tukuna. No mo ilabo. And alay lago talkina endua. Me lay tukuni kina na itukutungo. Somebody has to go. If the power is in the message, that message has to be preached to everyone. Você me vale, você tutuni sala, bonuni bondombasi, na bonuni wawa taxi, bonuni wawa wanga, tamata dabangan rausota, tarong ikoy mandangan na taro rawa sara. Isa na bakang, waran tarong ikum ni mandangan doon na taro. Iyo taro. Bakit ba kayo matingo iko rawatan ng bulato mundo? Kaya bela daki kunilenga, ya urani bukai ko. Kasi Jesus sarwa. Kaya nakalang mata kamu bakang bau tina turang Jesus Kristo, ko sampo ko do tinu mo balada sa bakang dori. Kaya tingo manikua, oiko sa nomu na bakang donu ya, sa nomu na bulato mundo. Nyo mate nikua, o duru baka turang asara tungai lo malangi. Simple as that. Simple that. Ken rau tegi buna tal noni siwa sa ragabin rau tini ngai kaya sa wala. Mengai sikota gina polo ya sa sikoko ko mula tau mundo. Mengai rawa na ikaya tal no taga tigo ya sa rawa talanga mo ko lo maniwanga sa wala. The message is simple. Ya na meda na kana sangau ko ya me bagare reikenda. Menta mandua ai, au kaya ni ku ngai muria u Italia. Tukuna bua. That's the opportune moment. E dani kuwa, e sona tamate rambula sertunga ng bula to mundo, may namoniti ni baka rombuka, weekend ar lai tumay bura-bura. O tingay ramate, radorong giling-gilingin ng ranong buka wangga. Ya sa siningay nila ganayin dua ya. O koya e atiko na bura-bura ni bula to mundo, arongota na bosa ni kalo, ya sanre ti koya baka levu, nangangandre niya ngona. No nangalay mate ya, salay bi koya ngayan, imbaleta na no nangalalo ko baka tulewataka, merau lay baka ya kabi ngunuti, bata kena elo bela ni oti nambulongo. No mitabingo iko tukuna bua. Tell them again and tell them again and tell them again that Jesus Christ saves. Tali tukuna. Kendango na songo lotu enda kadibe na daga di kolotu. Da masu da lagi tukuna, da solika. Kami tahu sama, pinaka boleh na solika anda takabatiko. Sarabakan bulai, na undol na lewe bura-bura. Da tigo ai kei na non dai labo, lagi taura enduna tamatang kai lago ko Afrika, lago ko Southeast Asia. Vi ministry talango konda tokona. Era lago yani meralai tukuna na ituku-tuku pinakaya. Saralai bakan bulai na tamata. Ni labo enda solia ni kuwa, bakan marau tagi lo malangi ni mataka, mbelete endona yalo, salagi lesukina. Tukuna tatal sana ila. Endona ndola ni kuwa, endona yalo ni tamata ni mataka. Isaya do ina mission field. Endara ngoti lesoni soli tu ni tibikenda ni kuwa. Joana o Susana era tondo toko ni chisu que to tise peli bagai lavo. Se bagai. Ashe ne tu no chisu merto da kabaya. A bossa veira to ne alo tambu. It was through their communion with the Holy Ghost that led them to do what they did to support Christ and his disciple financially
just for 3.5 years. Sangke ko avevera tondua, sangke da kabo Joseph na kaya ramadea. Toko nando ni business. O koea, a sengalanga ni toko ni o koea la imbuluta saranga na yangoya. Reivo koea, sa rume toko chisu na kena rogada na kena vololoma. To mandana tise pele to sanro, kaya koea. I can see through revelation the most valuable piece of real estate. I will take it and bury it in my own tomb for my generation to come. Hana puna lago ino koe. Orto nangon orto lago pati orto sin rei darawea. Ia rei darawea duran tau ni bisnis. Siapa kata? Kendo na tikin ingale binaka mendan dau, menda invest kina. Kona vaga sarangango. Because he died, he suffered for your suffering. He went to hell for your problem, and someone in this life has to see it by revelation. Mary, kona maramaya koya borro kona tabaya li pasita sarida go koya, sarida saro koya. O kwengo na la kabongo na yadongo e kabongo chisu. Because you saw it, that's why you invest. Sangani re koya melawayani, and on the sogora tanganea, thurumboto lagiani, lai borro kaya, lai wata kina bai chisu, lumuti koya kina, and a tabaya and waiwaya. Na wai ni matana baka saswata gina ban kai kabongo chisu na vanua tau voko e na tukuni kina na kospelingo e na talno tagi kina na kada kaba na maramango kabe ka tosa na no musolika e na le talno tagi na kemi talnoa di rangol na do kolo ter na le kaya ngo ora to mai wall harvest ngo ora to mai faith harvest ngo ora to mai na end time harvest ngo ora to mai viti to ngole ti mai na kaya Afrika to mai da ngo kemundo ni matani tu leilai ia sa baka rere baginga. It's not by power, it's not by might. It is by my spirit, says the Lord. When we know what we are called to do. The sangani na mai tao toka, and na vidango, and na vagarua taka, vagatulutaka, na kanda taka manda kila, na kailago tingo me maro kinolo malangi. Because all this money that we are giving for mission, in few days' time, when it arrives in the mission field, it will be converted into souls. Listen to na celebrate to lo malangi. Siapa kata? Tadi sa senga bimbi Kristo ginelo manda, senga na bitokani ginelo tambu, enda senre na bimbi ni bulo tomundu. Kenda sana vaga sabulinga, enda sana vaga tataro yanga begeti na kausolia. Kabe to sa mayanga, heanga na kausolia tiko. Sabaga mulai gina tamata. Sarabesa una tamata. Mera lesumai kina nona maten tu na turanga. Ano non dai tavi. Kene da vada weekenda. Pronga diau. Singa samai vagambulai kina. Kendango enda saduru gina nona matei valu na kalu. Nalabana ina gini sotia. Nalabana kenrang. Mera tango makana. Anda matentu siapa kata? Kena kato do konda vagambarangat mera marui kenda mai na merah. Yana ina gini sotia. Yo iko talenga bateki au na singan daru samai vagambau tekina na gospel ngo. Daru sa sudu bau gina maten tuni klo. En daru samai duru sara men daru leo ni mate balu nei Jesu Kristo. Ora to na sotia tiungo era to yan raba na buro bagayango. Na meda ni non da matentu. Era non retavi. O ire lalango era samai solira bagandua merayanga en ragadagango. They are no longer enjoy the freedom of civil life. They have given themselves to death. They lay down their life for the protection of our country. E batalanga kina ninda sa duruma kina batenturico. E sendo bikendango me mai sabilentiko. Kai boto sam da sini mele ni bonwa en da samai lotungo. En da sotia taudoko. En da kai mo taudoko. En da kaba taudoko na dagadaka. Se o meketiko, se o langa seretiko, o ngiringiri tiko, se o mbuli skoni tiko mai vale. O leo ni sel, kenda todo ko menda lagi bunau. Everybody must go and preach. Lai tuku ni alotaka ya. Na bunau sino ko ngo kutaka batungo. Na no muitala no anga vendo sa kwa saranga ngor. Tala no ataka veira na be bagambulai ni chisu. Kwala ngaya na kana preach it to them. Say it to them. They need that word. They need that message. They need that news to be saved and be set free. Rongoda
So na kango menda na bibu kita kami bisa walilai. Na ivalu pakai alo esengani masu. Na ivalu pakai alo na bunau. Me adla pati umengo saba katul taki na libunita matera matingon sala. Ngonongo. Tu sa record ta kamorto na umili korto manelti triple. Nataron na buna. Kana rai na Facebook na libuni bibaluta kada ko abu gibitingo. Tiyo na kene tamba mai tiyo na kene senga ni saya valati na bura-bura pakai alo na bura-bura pakai alo ya valata na ibunau. Kabango Paula sa senda valati ugi na tamata. Enda valati ugi rasa ba? Irasa liu, o irasa kau-kaua, o irasa Italia tagati ko na butu-butu ugi bura-bura. Kada karun-karun da waseba kabango ira na tamata ra tungo ra sengani dingo matigo na kospelingo baleta na kalau ni buru-burango sabaga matamboko taka na matanra merakaku ni reida na rarama ni kospeli ia na salan duan-duanga ena baga rarama tagi na tamatango mesereki mai na ibesu keda ni chimoni o ya me buna utagi bua na bosa ni kalau madao sao te buna utigo tatalanaka. Talon nota kati ko na Muslimania yang bagi tinggal lima. Nontoy mati tu. Nada beba ko na medidi. Na bosa ni kalau na alwala ka dia tu boya ni rosa sota ke na good news. Elewan na tani na non bimbiu ni alwala. Blete sengatal nindo na sala we mount war against evil demonic forces. It's through the preaching of the word of God. Ninda sana lai buna itu tunu sala. Da sawa seber na tamata. Era na monger na bidonga ya na buna donga ikina na bosen klo. Taka wa seba ni saya na bidonga donga sana ngai masubango na tamata lutu. Kemni saka na klo ni sarongo na karaka itu na lango. Ni sarai vira. Ali buna na bidonga donga tiku. Ngai bango na ramasu. Ni solie be kemami nandondo me kemami vunau. Vira. Give us the boldness to preach. Because o irango merabaka malu-malu mutaki esin rawa na koko ni masu rawa na koko ni bunau. Kabango Paula ni sa lia vera sa rusatiko ni sa bunau taki na kau belatai. The preaching of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us it is the power of God that set people free. Pasamatakan na itugu-tugu nindo na kau. Go bamba bango. Haba ko kinendo na tamata. Memboko da nei bala. Weekend da rongo rawa ngo kai to ganingo. Ena buro ni alo bela ya. Senga ni rawa. Iba kang ela ko tumai na libo ngai amor ngai tar lagi ratu no ratu kina. Because the power is locked, wrapped in the gospel. And that gospel is called the good news. That good news is the grace of God, and that grace is the person of Jesus Christ. Dalago yan in the baluta na daga ni teboro. Dalago yan in the lay baluta no da biasa ni koro. Na bere lago tiun da biasa ni koro tingori. Engan rebi mendua me buno tagi na bosa ni kalo. Sa kabla tumandangan na kinadaga ke mendua da kabeliu ya. Esengan indua na audience kima mi buno wala tunga ni bere na hello bela. Sana alo bela ngango esema ti obati kinan dona tamata kole matam bogo tiukin. Bina kata na kalo me adona lomana ena banga taka dona tamata. Bina kata talanga na teboro me adona lomana ena banga taka talanga dona tamata. Ia na kalo rongo dia uni sobe bada baratiko. Oiko ambuli amate ne buku na Kristo for one specific purpose. Mendaru mai duru kina nona mate balu na kalo kamendaru lago ai ne buru todo ko. Mendaru lei vuno taka nei tuku binaka. Merani rabaka mulai kina tamata. Balai tana kau todo ni kalo. Sangai package tago koya. Enei tuku binaka i chisu. Sangai sulia bikenda. Ena kau ni altambu mendalago ani. Dali wasever na tamata. Nisa tuku nei tuku binaka ngo. Sambula na tamata. Seregi nei vesu kadanga. Nei vesu da banga. Kanda sa banga laltaki. Mena maten tu ni buto. Kanda sa lago mai. Kino na bura. Saba na kalo. Nui taka na bibuga bikenda na kalo. Ena mataka ni singan din dai. Nonda masubata ni kalo. Ena lai baka rambali utaka na kene mbale bikenda. Nonda na baka tito mutai kenda. Nonda kila kaba kaya menda kila nei tutunda sakadi bikina. Na ndina batanga ya baka mulai kenda.
ena vakambula talana tamata kedenga ia non dei tabi da lako da lai buno taka tuna bango paula au sanga ni mandua taka no le tukuna beletangonga kaukaua e vakambula na tamata ena tuku ba talangango e tiu kina bi vakando no ni klo ko talangango e serigi mi kina bi kenda na vakambuta ko kauti kenda mai ndore vakatanga ndi langilangi kina kenen do tale men ndore vakatanga ndi kaukaua kina kenen do tale kore men satu dake ena matagani singin dai daba tiu bi kenda na nonda rongo ibunau Penungan duri kina, tu baru tu worship team melang abi kanda na serengo, kau ti kanda. Tapi kata bori kanda buana kalu. Sendobi kanda ndambe tu lomani balengo ngalala kina. Enda kadibi to logo ina taka ni tuku nak. Enda kadibi to logo mendala itu kuna ni beranta mata. Enda kadibi to logo mendana masulak. The masulak anda taka ni kalu. Masu ni altambu. Da kadibi menda dewan nuna biba kalau mata gina kalau. Kadibi nonda soti meran raba nonda benua. Kenda da kadibi nda raba na buru bagalo. Lenga ya do tungo. Ya do tiko boleta na mata. Kalau ni buru ngo. Sa baka mata boko takana tamata. Mereka kuni rei na rara mani kospeli. Nungu itabi nonda itabi to loko menda tubata. Tapi taurilinga, da kilana non dai tabi. Sarau tron da ba kambe na non dan rugalalai malmalumu mawi. Darai di cisu bagang umatua ko etigi bunna soma non da bagong bota. Dan rabaki. Sasin ngono ni modengo turanga na marama. Kona ngono mandan rakina. Seni kilana ngono otigi non bula. Seboto ko na idengo ni bula bekenda. Tata kaben dona baga tulwa buana kalu. Dan tu baga tambori kenda na matagan dindai. Takai buana kalu ya turang. Ya usana tula ke mena nunggu mode. Ni baga rara matagi au. Ni baga yang atagan nunggu mbula. Ya ungo wa mbula nga. Au wa mbuli bo, sudu bo. Muni mai baga yang atagan nunggu mbula. Kere buana altambe. Baga sini tigo nal ni bugi na kila ka baga yalo mo kili koe baga binaka. Mukilana ni inda sakadi bitolo kina mai laki. Ni vota nda vota bata ke kina. Kau kwa sana nda tingo na kau baka tuli tishu da tale mati. Ina kau ya turanga na marama. Eloka tingo na kospeli. Na itugu binaka. Ni beba kambulai ni ngone turango Yesu Kristo. Talago meni kuanda baka tambori kenda langa tingo na serengo. Ta sere tingo ni baka tambo bi Yesu. Ke bela ko mena tambo ni sorongo ndola tingo bi kenda. Bera tiun da bakata bara ena matagani singa nindai. Binanga bakali ibu turanga. Binanga bakali ibu Yesu. Yesu, nongu Yesu, ya longu mandevi kemuni. Yesu, nongu Sengatele usibiti kemuni nongu Yesu nongu Yesu ya nongu nandevi kemuni Yesu nongu Yesu
Kina da lebetan lingan da buana klo. Dan masuba ta na mataga indai. Da baga da mori kenda buana klo ngona non dai tabi. Ngona kanda kadibi kina baga song-songolut. Dauro bo ngone lewa turanga marama. Singanin do kenda, we are all qualified for this. No one is a civilian in the kingdom. We are all citizens of the kingdom, but we are soldiers in this life. We guard the spiritual atmosphere. Kenda dan rabana gate, dan daun ibu katawa na mata-mata. Nondai tabi amen da masulak, nondai tabi men da rai na buru-buru bagalo, nondai tabi men da buno taga na tuku-tuku, nondai tuku-tuku na tuku-tuku waraga tuku buru-bura. Ubiti kene wali na gospel ngo, wali ni lenga baga bubale, lenga baga yandun dua, tabi mati adobi tiko, kene wali na gospel ngo, kone alo lai-lai, sama selagi baga baga bida. Lago ibalim bula kaya tingo mai se kana-kana tingo na matin sukungo. Baga mbauta mandani kuwa na bosa ni klo. All the power is in the gospel. By his stripes we are healed. Not going to, we are already healed. Daredi kenda baya na mataga indai. You are righteous and holy. Shanin do na dalo da kabo yuko abo na mutoy mate. The sickness is for you to rise up and fight. Pagaya nga taga na bulataw mundo mo baluta kina. Long life is the product of eternal life. Yan na kaya pagaruta ka na kalon. Isusuli ka dila ko may dagay binaka. Saba-saba, yanga. Rauti kenda. Labeti kenda. Seragi kenda. Baga mulay kenda. Niado tu na bimbasay ni ka. Rawa-rawa nondan daw bitay kenda. Samay sa tabaw tu chisu. Kenda sa nondan ay tugu-tugu binaka. Hoy kono tamata bakan donui, hoy kono lube ni klo. Labat ay naling amuro masubat agiyaw. Turanga chisu. Vinaka bakalebu. Nomuni samay mateoti. Membaletiaw. Nomuni samay bokodaoti. Nanongo ibalbalada kedenga. Balbalada may biatama. Balbalada ngoy may dakaboyaw. Kena semberenu dakaba. Ni sambo kodaoti todok. Sa senganin dua talena ibalbalada. Ngai voa mesenga ni mboko kanga savo vekemami bagayan dundua mekemami na ngoma ni sambo oti mirani kemami mbula bagan dundonu ena mataga indai au sarangoda na nomori boss au sadi ngoma ni ndua ngane tuku-tuku binaka na kemuni tuku-tuku binaka turanga chisu na tuku-tuku binaka embaleti rana bala-balada embaleta na song-songolutu embaleti kemami na kay bura-bura kenanga ena mataga indai sabangan da bora somo nung gumbula na nung dondonu nung veka kenanga me bagayang ataki ena daga-daka ni kena kau na itugu-tugun nga ena rani bagang bula na tamata veso taga ng bula veso taga na bubale veso taga na itiko-tiko o sabaga damboriyaw kina veke muni ena mataga indai au na lagotiko e na kaukaua ni vei tokani ni alomani au na waga sineti au e na kaukaua ni vose Kristo kau na lagotiko me ulei vuna utaka na ituku-tukungo e na yada ichisu au na lai waga mulai na toi mate ole seregir na besuki e na ndina ni ituku-tungo ia me tikibu saranga biau e na mataga indai au sa dingoma ni usabagan donui Niu sa qualified, o ni sa talayaw, meu lagoyani, meu laivuna utaka, meu laitukuni kataka, meu masulaka, meu dakaba na kena dagadaka, meu laivei susungi, vei tumberi, meu taradake, na ngomuni, vagarauta ikina, na songo-songolotu, senito binduka, se sasalugaluki. Ni bagay doriyaw, me bagataka na tamato ni binakata, baka binibinakata na turanga, hallelujah! Binaka bakalebu turanga. Binaka bakalebu tamay kemami. Sama sulaga ng bula bagayan dundua tamay kemami. Ngase, ngone, dhaurabou, ngone lewa, ta na, soli-soli, vanua dhabe kemami tigo kina, daga-daga kina, mbula kina. Sama subi kemunina tamay kemami. Enayada ichisu. Ni baka sudu mabi kemami ng dundo. Labatan nilang amrorua. Baka sudu mabi kemami ng dundo.
Vukene mami mbula me ke mami bilinga biliragalai bina rere ke mami kila ke mami nuita ke mai ke mani ni sabaga rangi te ke mami uti ni baga sine te ke mami vo na mataga ndai ena lumuni nomuni kaukaua me ke mami lagotiko na nomuni kaukaua vinanga baga lebu na mataga ndai ni baga dori ra nomuni tamata me mada wango me mada wanduindui ne ababal na sel ababal na zone ya ababal na me biasa ni koro ne ababal na vale ni daka ne ado e sona be borati mai birana bela be na matun tuni mutu mutu ambe ko baleta usa vosa au sawasea tukuni alotaka na nomoni be bagamulai ni be bagaya ngataki kornevuli vononi daka vononi bisinisi tutuni sala vononi vondo vononi vetalanoa ni bagaya ngataka ne mamimbula ni bagaya dori ke mami baga sineti ke mami ena kaukoya me ke memelagotiko ena kavoro kawayoya na bisinga ni ke memikela gona kau ni bika bikina ne mami revotu kena takele tingo me ke mami lawayani ke mami leivuno taka berna tamata kenga ni be bagaya ngataki ena nomoni sala na kalu be baga langi kina na damuni ena mataka ndai ni bera tiu ninda viskwaki ke tiu ni kuwa sembera ni ndora ngauna baka tule watai kino mai ngoma na turango Yesu Kristo na mo turango no me bogombula na loma ni balengo baka tataru tu baka taronga tiu rota baka na bula to mundo kena minute ngo sa sureti ko lo mai ngoma ngone turango Yesu ndo tiko be kenda bita ka mindalinga mo ke tiko na sanango dorbo ngone lewa sembera baka tondi takan mo bekan ke Yesu bita ka nalingamu pero tu enda masyo na matangan dindai dua tiko be kenda sebenarnya sulit nombula bana turanga. Kulan tapo kabina binaka be kenda na matakan indai sa baka tondi tagi nombula. Mendala ko mai menda lesu ni kuwa, da lesu bata kay na kaukawa no na be ngubi na turanga. Mendala ituri Yesu perna taman taka ko ngalu da sa ngalu kenda sa mati na banuan. Sa ngalu kenda sa mati bura-bura, sa ngalu kenda sa baka taka ko na lo bala. Kamenda da kaba menda ya balata na bura-bura ya. Da masu da buno tangan itu tuku pera baka mulai na tamata tuta ka loko langa be kenda seren sokolongo baka tabali tiko be kenda anda mai shota tiko ena matagan dindai Sarau tiau nomuni loloma sa bosan na baka tabara tiyo na buong ni kuwa tangan dindai Yara sa torosa Yere re
Yerere tererebe Yarabandorobo Kalamandere Yerere Sherebe Yalamandere Olabandere Yerere Yororobo Rere Kendere Sherere Yalabandere Alalamandere Kerere Kerebere Sherebendere Yerere Kereandoro Ramandere Hallelujah Kerebendere Sherere Yerebere Kereandoro Yerere Kereandoro Sherere Yelebendere Kalamandoro Hallelujah Kerebendere Rekete Shako Kerebe Keterebe Kerebendere Holobo Roto Koto Shaterere Kerebere Rete Holababa Baba Ramboso Shaterere Kelebendere Yolobondere Kalamandere Yerebendere Kerebendere Kolobondere Andere Maso Alabakataraba Herekete Kerebe Shete Hallelujah Yerobororo Yelobo Hallelujah Yarabakataraba Reteke Shete Halabakata Ratoko Herere Shenderebe Yarababa stir us up, Father. Release upon us that boldness, awaken our spirit. Yarerere. Oh, that courage and boldness to preach, to pray, to go, to give, oh, to change communities, transform lives. In the name of Jesus. Herebeshete Karababa Kalala Yerere Sherere Yerere Romondere Hallelujah. Iyo tamay kimami mami sabo ka binabinak. Mami sabo ka iyo tingan no munikadi. Tapi ni sabo ka dola tabi kimami. Tamata ba kambau te viti batagi burubura. Kimami ba kay song lotu. Kimami sabo ka iyo inakadiongo. Ni be kadibi, ni be indingi taki, ni be ba kay rangitaki. Islebi kimami na rangi kenangami kimami lako kina. Kimami lai vunau taka na itutungo. Sa kena beleti nandina. Sa kena sasambay na be bakandonui. Sa kena babana be binakati. Kena be bakando batataki. Sa kena sasambay na bakambauta. Kena isala ng bula. Sa kena isaliwaw ni alotambo na nomoni bosa. Kena masuk kedangan ni alotambo kimami sa masukin endinday. Oh. Rangi todo kami kimamilay vosa tukuna dabuta vagarongotaka kaya vera na tamata kenangagi na buro-buro bakayalo mami sating goma baka binabinangatanib na lako ni kunando na kaukobo no ni sabo ka siniti kimami na nomoni kaukobo may kimami lako kinagalay ibunaw tedere na tamuni ena matagan di baka skoy kimami na nomoni loloma na tamay kimami na loloma sabu Jesu Kristo nomoni vito kani Fewe kani boleh kaki kemuni nel tabuni klo. Ina bosa kali utai kemami tingo abang atai kemami. Me baka lebu-lebu ikina na yadai Jesu Kristo. Kemami na baka dinan taka na madongo ina besinga tumay giliw. Bisan dua tani sa talabi na ima mimbuluan dole baka tangen debo. Dedere na damuni Jesu na ibang bulandina duan-dua nga. Amen. Induran da baka sa lebu na turanga. Pinaka baka lebu saran da baka tamayin dindai. Madaw pinaka bekenda. Waklong at agad naman ng turanga.